Jadi mulai ada mah nomor satu kami bobo aja lah. Adik itu beriak, lama dipuli ulota di rumah di bawah salah setengah borhat. Pakai ini tuh pakai ini obubi cabur sinagon. Dengan apa satu kilo ni? Alani na obat tu siapa na mamudun nama langsung tutup ni batangon, dolan nasi asa di paradian. Boleh ada pak. Semuanya kita salutlah salilai yang kedua ruas ni Huria Hakai Bandung Selatan. Nang Hakai nadong di sol. Ramu dulu naik kamang nang. Ramu dulu hon. Bona ni asu tu mata Sauria. Jadi asal masuk kita mengaradi kamu bukan di setor nami nggak beda. Mulia tema dihita mulia tenang di tuhata masuk maita tu acara ni Huria partua ni opumika boru sinaga tabarade rohana pikirata masuk maita marhite goarni de batama do goarni anak na Tuhan Yesus Kristus do goarni toti perbadian nama langit do tanaon di pasal madame na tuto limuna. Amin. Mari dehita siang nomor 757 ayat 1 ayat 2. Bagasan hamonangan jo hamatea di dia sorokni di dia hamonangan ni alai dosa hido soroknya hamatea di bahini mauliate marohata tu di bata nama ngaleon hamonangan tu hita marhite Tuhan Yesus Kristus martanya kita ale Tuhan di bata amanamina di berwagicah nasomar mula nasomar rujuk doho ay nasomolo sudah akan tahu alai lamor do jalan sudah bohal nami di tanah on jalan hatop do amilau salpu sian asiananon songon dongan nami on nang jinom tu ari nasola sudah nunga salpu sudah ngolu di tanah on jalan nunga ditinggalan salut artana olo buruki
Saya paingot mahami taringot Tuhan sesudah di bohanan. Asa bahasa milau masuk tu ingana na pinaraden. Jala asa unang tersokot kami. Moloro o manjo kami. Saya pahot maha porsan kami Tuhan. Asa marhiras ni roha maninggal o ninganan parda ngolano. Aku nini. Aku lima rohani na marsak disok. Ima akadongan na tinggalon inang ko pumitsa boris na to. Saya tayo di jalan to kumarohan namin di ho. Salaman lungo rohan namin di ingana nasonan na dilapong mo. Ala ni anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Magkuling mo Tuhan. Hatam ma sikop ni panapon dito tini puna niya suton na kami sa luna. Maka tayo mo Tuhan nung arade ruas mi manangin katami. Matangnya kan mga saun buwan niya anak mo Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Hatan ni dibata dihita sa luhut na pumaw na marabon ni Rohan lumobi di hampunan niya Yesus Tuhan kami. Pwede kami masya hatan ni dibata natasabat di Sada Tesaloni 4 ayat 10 sa 1 ayat 15 seorang mahal. Alay na yung mga tagkas o tokopunan ali akadoman taringon Tuhan ka nung modingi ang sa unang marsa kamu somon aka naleban na so marpakirimon ay molo por siya hita nung mati Jesus doon sadok togi unin dibatado rapdo Jesus nang aka nung moding marhidi-hidiban ay hata ni Tuhan ido hubasa tami nuay Tuhan ya mangulu behita akan namian rodi harono di Tuhani datum sumuru kita siang nasida naon modegi punga na marabot di rohan lumobi dia opung meja siahan nang poparan salula kalungan na disok komate do nasaldo may portigan na ladang anong hatuto mangabuliot do no sumurungnya itong dini akan umur saya dan didok di sana gue masak alayo nang masak kita semua naliban nasa marpakiri mo ladok do Tuhan ay rapajumpang do ita kudok man ita salud na pajumpang do sa kita sabut ido ako siya niya Kristen jalan dorang sa manuto ba takonan no manang manuat to ninang natudon manang inak nakataalong takas do no edida saya masih paidat sabut alay itu tuh si Tatokinon di Portibio lumugyan ada bang yan lokono topu dan topu lokono dan topu lo ala niya ada lokono dan topu ala memang hampir tuluari ya temang rumah sakit masa na dirawat lokono dan topu alay minggu na 10 perak marsahan mangulo do bina mo minggu na 10 rap do kay minggu dia akan berselatan sialan tapi nuai arohani non aleda ngadong be inamo lumon do rohan tersongko dohan alay tutu hambo hami do ang terbaikan manapuli hamo hata ni Tuhan oma piyo pa mo di bagasan rohan mo naman nang lilu nang magaw paporsya mo na adong do pakiri mo na mangulo jalan nasito pasti lebih lama pajumpa bagi nama Tuhan mangirut lihat di dalam Tuhan madi hamba akah habubu binuji madi batang buk tutup terbuber kami nah terus musik mulai saya nabudani marlauro mengalir ada hapul di batang mani kopi di bagas roh aku nama song-songan nak kami di sok kadongan akai bermislakan puji Tuhan mama do mapanakap di lumon ni rohan mula minggu marutuk songonope naro non songonope napumuhami bawenon ka ulo na dingkap sa dengan talay rapdo kami mangonjabok kamu tulaga sa tanyang namin ito di batang nongonin daw adong disoro tok siya resort siya nakay kami radisyon pagugumama tulus ma
Dokono nanono sa ingon tingon damong kini. Alay tatapa mo mga tin. Pinumpar ni natinggal ni nako. Magugum ako. Di ba tamang kabisyo di ako makangulun habalun ni ape mama mulai dikeu sa tujulan niyo. Mama baru mama. Di ba tama do kamu tujulan niyo. Magugum mama abis. Ang pesalan mo na kumongko ka pinumpar mo. Tuhan memberkati. Amin martanya kita. Manok tok doa memuji Tuhan. Ujakop kami do nang pengaji. Parmoting ni inang opong mika urus nako. Lumobi Tuhan ponanya hasuton nami. Tuk sahat di homa amang opong mika jahat cong ni pinoparna. Do salut todong nang tinggaluna. Todin masaur tutodina sida. Nang pamatang nasida mangaliyog gugulon apul-apul na sumuro asa unang matili unang lilo nasida inorhon ni sida sa to kinaya liyamang nabasa eleksyon ba namin marpanatang mawamang mardungan na sinaluhan di padalanan namin Tuhan lawan naruhon nahinawlaman ang Tuhan tuinganan para sa to kinoni amang nabasa tokto mo pasatan ni maulon namin nakakuluti tama mo na subadi mga saong kuwar ni anak mo, martanya kami Tuhan. Amin. Mari kita yang nomor 274. Kalau ngadong di Sibuaton mga ibokan, tole mama. Are, tayo mau nang itutup jo. Oke. Jangan dia. Tempat. Lihat tempat. Kamu. Masih tahu tuh di kita anak masih. Nah, adik kan masih tunggu. Di pasu-pasu jalan di ramo di Tuhan di Batama ho. Dia bawa Tuhan rajon nai. Olah neon rodi saleleng-leleng na. Amin. Tutup las borha mahina. Jangan dipegang lagi. Mari deh, nomor 375.